Ntushobora kumara amashuri utigeze wiga, nk'uko udashobora kumenya ibintu by'isi atabitabo wigeze usoma. Niyo mpamvu uyu munsi ngira ndagukeburire gusoma ibitabo, usome ibitabo bitandukanye. Ushobora gusanga uri kumva umenga ndikuguhenda, ariko sinaje uko nyene. Naje ndaguteguriye ibintu 9 umuntu abona, cyangwa se ibintu 9 agirako kubera ko asoma igitabo. Muri make kikubwira inyungu 9 ziri mu gusoma igitabo. Reka ndakusabe ko umaze kandi subscribe kugira ngo wamubana natwe buri munsi, ndetse wame ubona ibiganiro nk'ibi. Jewe rero waguteguriye kandi ukabugushikiriza buri munsi. Banta Eri6 Sinte. Icyo usabwa rero ni ikintu gito, ntukanda subscribe, partage kugira ngo abandi babone ino video, kandi ugure n'akazogera kugira ngo wame ubona ibiganiro buri munsi. Tuse cyane rero tugiye kuraba inyungu 9 ziri mu gusoma ibitabo. Inyungu ya mbere yo gusoma igitabo ni iyihe? Ubwa mbere, ugusoma igitabo biteza imbere ukwiyumvira kwawe. Imwe mu nyungu zikomeye zo gusoma igitabo ni nziza cyane kandi nawe urayikeneye, ariyo ugutuma wiyumvira bidasanzwe, ukiyumvira urwego rwo hejuru. Iyo usomye igitabo, ugasoma ibitabo bitandukanye kandi ukabisoma cyane, bituma wiyumvira cyane, ukamenya icyo gukora mu buzima bwawe. Biratangaje cyane, iyo uri gusoma igitabo hari utundi tuntu tugenda twuguruka mu mutwe wawe. Nubikora uzonyishura hanyuma umbwire uti bya bintu byari byo. Uzogerageze utore igitabo usome umwanya muremure, uzosanga ubwonko bwawe bugenda bwaguka, ubasha kwiyumvira ibintu byinshi bitandukanye. Niyo mpamvu rero atakiza nko ugusoma igitabo no kuyaga n'abantu batambutse. Muri make hari igitabo usanga cyanditswe n'umuntu wa kera yari yifitiye ubumenyi butandukanye. Iyo rero nawe ufashe umwanya ukagisoma, uba usa nkaho uri kuganira nawe, kuko uhuza ibyumviro byawe n'ibyumviro by'uwo muntu byanditse icyo gitabo, kandi aba yaracyanditse kera. Niyo mpamvu rero ugusoma igitabo ndabiguhamagarira ndetse ndabigutumirira kugira ngo ubashe kumva ingene ari byiza. Iyo ni inyungu ya mbere. Naguteguriye inyungu 9, ndaje nkubwire inyungu igira kabiri iri mu gusoma ibitabo. Kandi ndanakwibutsa ko izi nyungu ari inyungu za nyazo. Umuntu wese usoma ibitabo aze kumbwira muri commentaire ko ibi bintu ari cyo nzobambeshemwo, ndazi neza na neza yuko ari byo 100%. Ndaje nkubwire ikigira kabiri rero. Icyambere tubonye yuko biteza imbere ukwiyumvira kwa muntu usoma igitabo. Ndaje nkubwire inyungu igira kabiri rero. Inyungu igira kabiri iri mu gusoma igitabo, bigabanya stress. Kugabanya stress ni inyungu ikomeye nayo uzosanga ku bantu basoma ibitabo. Je kesho mfise stress, cyafata ahantu nkicara ahantu nkaba ndisomera igitabo. Iyo ndiko ndasoma igitabo nsangamo mbere n'ibintu byinshi usanga binavuga kuri izo stress mfise. Niko vyama muri iyi si rero. Iyi si tubayemo none ni isi yuzuyemo ibintu bitera stress bitandukanye byinshi. Muri make muri iyi si biragoye cyane ko wamara n'iminsi 3 udahuye na stress. Abantu benshi bamana stress. Birashika rero ukumva stress. Izi stress nta kindi kintu zikizigabanya atari uko uzotora igitabo ukisomera. Stress ni iki? Stress ni kwa kundi umuntu yiyumva ahangayitse kubera ibibazo yahuye nabyo, kwa kuntu umuntu yiyumva kubera ibintu ariko arabona mu buzima bwiwe. Ibi nabyo nta muntu udahura nabyo. Ubutunzi, kugira ubutunzi, kuronka amafaranga, kugera ku iterambere no kumenya ibintu byinshi bitandukanye, kumenya indimi zitandukanye, kumenya ubumenyi butandukanye. Ibi ni ibintu novuga ati abenshi banayikumenga babigeze ko babirose, bagabanya stress cyangwa bagabanya ukwiyumvira cyane, bagabanya gahinda, bagabanya akabonge. Ariko rero ibi navyo n'ubundi nubwo wabigera ko waronka amafaranga menshi cyangwa se ukagera ku bumenyi butandukanye, navyo byongera za stress, kuko nubimenya uzokwifuza kumenya ibindi n'ubundi. Niyo mpamvu ikintu cyonyine gusa kigabanya stress zikanahera ari ugusoma igitabo, kumburengera no gusenga, kumbure ndetse no kwihangana. Ariko n'ubundi ukwihangana koko urihangana, mugabo stress nizira. Iyo uri kurasoma igitabo cyangwa se ikintu novuga ati wogeranya no gusoma igitabo no kuririmba. Iyo umuntu ariko aririmba
bigabanya stress. Muga navyo n'ubundi iyo uri kuraririmba kenshi tura umuntu yaririmbanye agahinda yongera kuririmba bya bindi biteye agahinda n'ubundi urumva ko stress ziba tirahera agahinda kaba katarahera. Muga iyo uri gusoma igitabo ni ibintu vyiza cyane. Ikindi kintu coya baba ku gusoma igitabo no kuraba utuntu dutwenza udukomedi n'ibindi ngo twabibonye muri cyagiye, ariko rero no gusoma igitabo ni vyiza cyane mu kugabanya stress. Ubugira gatatu, byongereza ubumenyi butandukanye, ukumenya amajambo, ukumenya indimi zitandukanye, kuko iyo uri kurasoma igitabo simaka uzosoma igitabo cyanditse mu Kirundi kandi nawe uri gusoma igitabo cyanditse mu Kirundi hari amajambo akomeye uzosangamwo, ayo majambo usange we ntayo waruzi. Si ivyo gusa, ibitabo byanditse mu Kirundi ni bike, ibitabo byinshi uzosanga byanditse mu Congereza, ibindi usange byanditse mu Kifaransa cyangwa izindi ndimi tubwe usanga tutamenyeye. Iyo uri kurasoma rero uzi nk'agafaransa gakeyi ugasoma igitabo cyanditse mu Kifaransa cyangwa mu Congereza uza Kongereza gakeyi, hari amajambo uzohura nayo usange ntayuzi, wumve iryo jambo ryari kugufasha mu buzima bwawe, bitume ugira umwete wo kuvuga ati noneho iri jambo risigura iki, uje mu dictionnaire cyangwa ubaze abandi bantu ico risigura, iryo jambo ube urarifashe. Iyo usomye ibitabo rero by'ubwoko butandukanye umenya amajambo atandukanye kandi adasanzwe, kandi aya majambo akaba ari amajambo wowe utarusanzwe ukoresha mu buzima bwawe bwa buri munsi, uzoba wungutse utangure kuyakoresha. Iyo ubonye rero ijambo utazi nkuko tubibonye uja muri dictionnaire cyangwa se ukabaza umuntu maze iryo jambo ukaba uraryungutse urarimenye. Urumva ko rero gusoma bidafasha gusa ukumenya amajambo, ahubwo bifasha no kumenya ibintu bishasha no kumenya indimi, kandi bikafasha n'umuntu ukumenya ukwandika ndetse no gusoma ku rwego rwo hejuru. Ubugira kane, bifasha icyo no kwita kugabanya cyangwa reduce, kugabanya ingwara. Muri make bisa nkaho bivura ingwara zimwe zimwe mu buzima bwa muntu. Uti gute? Iyo ukoze ubushakashatsi bwimbitse uzosanga ugusoma ibitabo bikingira ingwara zimwe zimwe zo mu mutwe, kuko iyo uri gusoma igitabo ubwonko bukora cyane, kandi ubwonko iyo bumaze gukora cyane biratuma burushaho kumenyera cyangwa se bugatuma gukora cyane kurushaho. Twarabibonye ko ubwonko bumeze nk'igipanga, iyo igipanga kiba kiri ahantu hatuje akenshi uzosanga cyaje kwingese n'ubwonko. Nuko rero iyo ubwonko butari ko burakoreshwa akenshi birangira ubu n'ubwonko bugize ikibazo cyo kutiyumvira cyane. Niyo mpamvu uzosanga abantu bakora ibintu byiza aribo bakomeza gukora ibyiza kurushaho, abakora ibibi bagakora ibibi kurushaho. Umwana yavukiye mu barozi ugasanga aramahirwe menshi ko azoba umurozi, umwana yavukiye mu bantu basenga ugasanga aramahirwe menshi ko azoba umwana asenga, nubwo bitaba buri munsi. N'ubwonko nuko rero iyo ubwonko bukora cyane bukomeza kumera gukora ku rwego rwo hejuru. Rero iyo usoma ibitabo ubwonko bubuja cyane, buratera cyane, ukumva nawe ko ubwonko buriko burirukanga bivanye n'ibintu uri kurasoma. Ibi rero bituma ubwonko budahura n'ingwara zerizo zose kubera yuko wabukora cyane. Ubugira gatanu, bitanga ukwigirira confidence. Nshuti yanje mon frère, abantu basoma ibitabo uzobasangana icyo no kwita confidence, uzosanga bafise icyo no kwita ukwigirira confidence. Uko dusoma rero ibitabo byinshi bituma tuba abantu bifitiye confidence. Uko dusoma niko tumenya byinshi, uko tumenya byinshi ni nako dukomera cyangwa se dukomeza kwigirira confidence, kuko abantu bigira confidence ku byo bafise. Iyo uciye ubwenge rero gutegereza kusanga umuntu aciye ubwenge yihemera, ariko atari ukwiyemera bya bindi byo kwiyemera ku bantu, ahubwo gwiyemera wowe ubwawe ukumva ko ikintu kanaka ugishoboye, icyo bita confidence. Kandi uko umenyekana rero mu bantu kuri umuntu ubanye neza n'abantu, kuko iyo usoma ibitabo biranagufasha kubana neza n'abantu. Uko uciye ubwenge niko umenya kubana neza n'abantu, bituma rero ubana agaciro muri sosiyete, bigatuma abantu bakubaha. Ubugira gatandatu rero, bituma tuba abakora udusha
bituma abantu basoma ibitabo bakora ibintu bishasha. Iyo abantu bakora ibintu bishasha akenshi na kenshi baba basoma ibitabo, kuko ngo twabibonye mu ntango, ugusoma ibitabo ni ukuganira n'abatambutse, cyangwa se ni ukuganira n'umuntu mutari kumwe, udakoresheje telefone, utari kurumva ijwi ryiwe, ahubwo wirabiye utuntu wanditse. Ubonye nk'utuntu umuntu yanditse, cyangwa se je nawe nuba ntakiriho ukabona ibintu nanditse, uba uri kuganira nanje iyo mbonye ibintu umuntu atakiriho yanditse, mbasa nkaho ndi kuganira nawe, cyane cyane iyo ari bya bintu we yafata nk'ubuzima. Abantu bafise ukuntu bafata ibintu. Iyo rero uriko uraganira ibintu bitandukanye n'umuntu yatambutse mu kubisoma, bituma ubimenya, bituma rero abantu bagira ubushobozi bwo gukora ibituntu dushasha. Hari nk'umuntu aba yaranditse ibintu yifuza gukora, we nawe bitawutunze ko abikora, kumbure nimba yaciye apfa cyangwa akagira ikindi kibazo, ukaca ubisoma ukatubikora, cyangwa se ukabisoma bikagufasha gukora ikindi kintu gitangaje. Uzosanga rero aba createur cyangwa aba ari ba bantu bakora ibintu bitandukanye byiza. Aba bantu akenshi uzosanga bakunda gusoma ibitabo bitandukanye. Iyo usomye igitabo rero cyo gukora, ubona uburyo abantu bakora, maze bikagufasha ukuntu nawe ushobora kwita ku kazi kawe, ukanamenya n'icyo gukora, maze ukama umenya rero ibintu bitandukanye bivanye n'icyo ushaka kugera ko mu buzima bwawe. Ugasanga uri umuntu ugenda uvumbura utuntu twinshi dutandukanye. Iyo ibi rero byose umaze kubyiremamwo, uzosanga uri umuntu wamana bishasha nk'uko abantu bavuga. Ubugira ndwi bituma usinzira neza, bituma ufata agatiro utuje. Abantu benshi baciye ubwenge, naganiye n'umusore araha arambara ati je kugira nsinzire biransaba ko manza gusoma igitabo. Iyo ndiko ndasoma igitabo bituma nsinzira neza, nkasinzira ntuje, nkaronka agatiro kameze neza katari mu bintu byo kwikanga. Kuko iyo usomye igitabo navuye ku bwonko ariho bukora neza, bisa nkaho imyanda yose bihagaze mu bwonko iri kurasoma igitabo ihita igenda, kuko ubwonko butera cyane n'amaraso akagenda iyo uri kurabukoresha ubwonko, ndavuga muri cyangwa uri kurasoma. Iyo usomye igitabo rero imbere yuko usinzira, ubwonko buhoro buhoro, gahoro gahoro buhita bumenya icyo gukora, cyane cyane muri ya masaha y'ijoro, bugatanga message byihuse ko umwanya wo gusinzira wageze. Bitandukanye n'iyo uri kurorera amavideo umwanya wo kuryama, kuko ubwonko buronka ibibusamaza byinshi, bigatuma butibuka nuko hageze no kuryama. Maze ugasanga niyo mpamvu umuntu ashobora gufata telefone yiwe cyangwa TV yiwe ararurera bigakunda. Nigeze kuba ndorera amafilime kugeza nka saa 8 y'ijoro, byarakunda. Ariko nishobora gukunda ko ushobora gufata umwanya w'ijoro ngo usome igitabo, ugisome kugeza mu gatondo, ntibikunda, kuko iyo uri kurasoma ubwonko ntibusamara, buba bwitaye ku kintu kanaka. Iyo bwitaye ku kintu kanaka rero buranamenya ko amasaha yo kuryama yageze, bugatanga information, maze ukaryama ukaruhuka. Twarabonye ko kuryama rero gusa utarengeje ukaryama amasaha yateganijwe ari byiza ku mubiri wawe. Ubugira 8 biteza imbere imikorere y'ubwonko, kuko tumaze kubibona ubwonko iri kurasoma igitabo butera cyane. Iyo rero uri umusomyi bituma wiyumvira cyane ibintu bitandukanye byo gukora, kandi ni byiza cyane kuko binakwibutsa icyo ukwiye gukora muri ako kanya, nuko gakwiye kuba wifata mu kazi kawe. Niyo mpamvu ugusoma ari umumenyerezo w'ubwonko cyangwa se wa memoire y'ubwonko, kuko iyo uri umuntu ukunda gusoma, ubwonko bwawe usanga bugenda bwaguka bukora ibintu byinshi bitandukanye. Ubugira 9 ari nabwo bwa nyuma, ugusoma igitabo biteza imbere ukwitaho ibintu. Muri make ugusoma igitabo, iyo uri umuntu ukunda gusoma igitabo, bituma uba umuntu witaho ikintu, kuko ari amajambo menshi yajyanye n'ibyo ukora n'ibyo wakabaye n'inshingano zawe ugenda uhura navyo iyo uri kurasoma ibitabo bitandukanye. Bikongerereza rero ubushobozi bwo kwitaho ikintu, ukitaho akazi kawe, ukarekana no kuba umuntu uhunga inshingano, kuko ibyo byose ugenda ubisoma ukuntu umuntu yagakwiye kwitwararika inshingano ziwe. Ubu buhanga rero wanabukoresha muri byinshi. Ugusoma ibitabo biteza imbere mu mpande nyinshi imikorere yawe rero n'ubushobozi bwawe, no gufata ingingo zimeze neza. Muri make
ibi byose ubisize hamwe icyenda nakubwiye, ugusoma ibitabo biteza imbere nyene kubisoma. Ubu usoma igitabo biguteza imbere mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Reka nibaze ko ibyo wumvise byose rero maze kumva ko ari ukuri. Nimba uri umusomyi w'igitabo ucumbwira muri commentaire ko ari cyo mbeshemwo cyangwa bari gihaze, ukitubwira nako tukimenye. Ariko kandi ndizeye ko ibyo byo numvise cyangwa isi ibimvuze umaze kubyumva ko ari ibintu byo. Nimba cyo navuze nabi utubwiye naho nyene muri commentaire. Reka ndagushimire wowe wafashe umwanya wawe ukabana nanje gura ku ntango y'ibitabo kugeza ubirangiye. Reka nibaze ko ukanda subscribe kugira ngo kwame ubana natwe nimba utari wayikande. Umaze kuronka n'impamvu zatuma ukanda subscribe kuko iyi channel icako ibiganiro bifise akamaro mu buzima bwa buri munsi. Kanda subscribe rero. Reka duhure mu bindi biganiro bikurikira. Ngiye wamaze kumva yuko uwo mwari kumwe banyita L6 Seeder.